Ya, malo afua, malo umaua. Te ni mai soi fumo leola. Le lo famale anga leo le tua, da neo le sfreile. Ya, o le aso fia. Ya. La solution limo novema. Ya. O ne foi masina wa tau fai wiu. Ya, e folofam fa Talofa. Ele malo si o tātou watanu. Mai lava i maunga titele se o i maunga iti. Ia, i lau whainga ruenga tofia lea tua, i so sa whatawhai taulanga. Ia, o le whainga malo, le pule ngā li, mo whai pule. Sa au matamai tai. Ia, se i o lava i alo ma whanau, Talofa atu, le pokalame, o le Talofa Samoa, o le au nanga fo, i alo EFKS TV, ele nei tai au. Ia, mo le ngā whawhtai tele, wa o mona si i le whawhtai ma le viinga i lea tua, ni te ao e pēna whea whita i tunga ema le tātou tofi, le sunga le ao o soni a toa ma fua i polu, Louis Tafunai, o le sunga le ao o soni mai le EFKS a tanu ngā manono. Ia, whawhitai mo le up folfola, tō matawinai le tātou whai ngā malanga, e le ngata le nei tau sanga, ia le nei whai mai tau o tātou iai, e soi fumare ola, ma mai le mna to tu ne tau ave me o mo le tua nei lava vai tau lo fenga ye le tato e kalsia e fakasa ma la to fainga taulanga ia ona ave me o mo le tato nga tal tono ia le tato fa to tua ia e mo lo tato taui he uia tato tele o vai tu ia tato tono pe ona fa ia tu lo tato fa to tua ia fa manuia mai le tua wa le ala le fa manuanga ia o le foai. Ia, mori le ngā whawte tele, le sunga ia a toa ma fua i polu, ia, Louis Tafunai, ia, mori tā penanga in tau, ma lau tā pena, whawte sauni, talo, ia, manuia, whianga ia lau sunga, ia whapefa ma lau whalitua, ia, ma leo le wala awina, e ngata po au, whia lava le, tūranga oro ia, o nanga, tono le nuu, ia ai mai se ai ia o tono lana ekalesia ia fa Talofa atu tātou proklame o Talofa Samoa i tātou anga o lo mafuta mai ia tunu e mau o fe lava le tafa o kilope o le e mafuta mai ia e fa Talofa atu ia lau proklame ile ni tau ia o te manatu ia la atu ile sunga atikai ia mo se pese foi ia amatai tātou proklame e ni tau ia atu e tari mai ia ona whaawau lea o le tātou proklame o le Talofa Samoa.
Tātonu le tūlai fitu, nau proklame le Talofa Samoa, ia o nei whaafiafianga, e pe o nei ai le fiturima, ia o ka mai ai yaso arai, ma nei e tele le whanonglongo, e hoa pia voi le sunga ia tonu manawe, ia mistu kisua, ia manai whamai o nof polonga, ia tele o lopo i le nof polonga, e o tangata sa whaasino i mea, e pe e whaasino i mea o, ka moe o whaiawa, ia ma nof tane, ia ua ko ia ngi vai kau o ka ko ia ia le voi le mai o tama ma te ni ole ainga ia o voi le vele na fa punga me e te fai fengi o el fai ava male mal noftane ia male fai o tiute e tauna fai tonu ainga ia lo e mau paulo ai ia mana ia fa manatu ia ia tato ia fa tal fa tu le ato na fa tu e ma fa mal tato proclame na fa wa matala lunga o penga te whailangi ia moni alofa anga e fe morita mai ia whatalofa ina ia tātou langolango de tangaluanga se fo maraloina e wha pia foile ango Johnny ia whaafitai mo le langolango ina o Nepo Kalame e lea mwhai o na mai mo mai elu tātou atunu i le tai au ia ma le tai au whatalofa fo i mtangaluanga le malo ia mai lavai i company business to moti ia fatalo fatu tato proclame o esa fianga foi mana nga luenga ile po wa po le po sa o tona yatu ia fatalo fa no nga i ainga ia malor nga lue ia pela o tautua le lus mo fai tula e mtanga luenga so fo malo loina ia li mtama tai fo mai ia mtanga luenga o leo ia mtanga luenga foi mu mtanga luenga le vai o le tise o le va aitau ia o le New York ia ma leo poma skulati ia fa talo fatu tato proclame ia fa na o Yesu ingo sifi ia manuia mara longa neso ia wa fun fasin nga marsi il to tali mai fatinoina ia fi au matiute ia va talo fa ne tato tama matina matutua le ngate tono moto malawa ia au le no fanga pe yin ma fanga lele ia ma longo i plotu i de motele se la fai fa talo fatu tomatina ma lord se fo manuia ia le fo wa o mai fo i le fai unga o neva yaso i lo nas frene ne ia o las frene ne o mai ai nga luanga le malo ia fa wa penisi ia anga ia tuata ia a fa soi ia fa talo fatu le tato programme fa talo fa nei fa na wa onga i le anga mai fo i longa e ai tu titio na umale wa tu suenga ia malo fa malos ia o le au tu fo i lo fai el fai vol tu i tu no tatu ainga le ngate o tatu mutu tausi ia le ainga fo ia fa malo fa talo fa tu tatu proclame el nitao na fo wa fa mai a fai wa nga i uta manga i o iso lo nga ile ngate fale ia fa talo fa tu le tatu proclame ave tavale uma a tavalo faltato proclame ya to pasi ave lori kiliva ave tavale laiti ya o no la to fai le tutua ele ya ve ino le malu se tato watnu fatalo fatu tato proclame talo fai di kapteni ya mawa ya o va ai o lo femala nga ile va o mulfanua masale longa i fa pe foi nga masale longa nga i mulfanua fatalo foi pasese o e o ke lunga ngawa o tau le va ale wa ye va uswile ono tau na o tau i fatalo fatu i al tato proclame ile ni tau ya te mana tuna ye nai lo fanga ti kai lunga le penga failang o lo fanga fe morta mai na o tato bainga ya tato bo ya mai tato te masani ia a fai o ia na tu ina le foi lunga ia ai se i to la blau inatu ia va sa se aso ia le o ma futai mo mai ona lofa fa futai va sa se ma futai e manuia ne aso ma ona fo fanga uma ia na va fa solo mai ale lo fanga ia ma fa monianga ia ale sunga ya basa ma fa tomal tato proclame
ia mano a palu Crichton ia ma lo soi fu la lei la sunga ai fiao manuia lo aso ia manuia fa ne aso man fiao mo tu te fanga yai William Paul soi fu manuia la sunga Corsetta ta fo fa aftai ta tu EFKS TV mo ta tu ne vai aso manuia il proclame ma futa tu I Alistown Lower Hutt Wellington God bless manuia ken manuia fa fa ne vai aso William I fo fanga mo fanga yai ma lo ma futa mai ya to longa Paulo nisu mafta mai dunga le u penga te failang ya na fala na lava e mtala ya moli mai o lo fanga ya na moli mai le o to lo winatu ya fa Talofa ile ma ya ale sula aleki ya martina ya taptawa ro mafta mai no ya fa perta mai ya Manuele ya ma Elisa Ulbeck ya o mafta mai vailoa faleata Talofa tu tato proclame malo su fomunuia ina ita mama tina matua ia ia te mana tola to le sunga ia tikai ia museisi fa fia o le taia wa ia o le asfalele ia o le fa fia boa I u fo le neva yasu ia o matiu te sa fia ngai ma su tato watunu ia to te riu mai ia o na fa wa o le tato proclame o le Talofa Samoa Le mau se coupe oil me nga pesi. Pesi lo loku. Pesi a so ba yo. So. Toma. Keido. Wai ke popole le bela mo poli. Le maua. Le mo lo kama lo kinga. Pula. Idea. Olea. Sa wa ko mo falo ole. Ma angala kwa. Ka ko wa ila lo le pusala le ye. Coupe. Yang fa me lo kama ko sa. Ko me se fa mo buli. Mai. Alo mai bakula wanga lele fangu maso le mela fia e nga ya ele foi o outro o pouco que não ali sa welu kama ela que é o cangue ele eu vai ver lá cangue o que vai bolo louco vai a feia que ficar não é maua ai manga anu mar peixe ok sai ko inga fa me ko peixe não fiat yang ala anu mar makaro Vaya kusis. Kaya ba uma. Sa ko ko. Hey. Sa ko ala ko kiro kay. Sa wal fa le okay ako ko el. Sa ko.
Kero. Wah, sekia kakamara a. Kero, pawal merfia mayor kupe. Ya, ka wa pula meanga. Pa makai kupe ke. Mawasang kala fa ko janga pa mati. Kikilo kwa, ngala kikilo ka fa kwa. Sorry, hola. Hello. Apa? Kau pesa dia? Kau pesa dia? Kau pengen aku yang pesa lu aku hoi farolo. Ya, dia mau mari. Aku kita tahu itu ku apa. Lalu pesa lalu kali. Aku nak yang pesa mai ngofong kau farolo. Lau sunga de. Purgu. Ele orang tu purgu. Affaire pour ngor ko ngu ele no ya pour faire ele tu pour ngor on le fait quoi avec un coupé avec un cher avec ngau fuga ande ngoi ya vai ala ko ele la menga da ko la menga ele lo ko menga ke mo o ka ko che fa le ko para o pu ya ke peche o ba peche fale o ba fale peche fale pai kai mi uma chinga chang house chinga chang family na a ta ya la wa to falo Kau ni aku faham kau. Ah? Orang baik kau ni lagi, orang long berfuak kau kau berafe. Orang asal faham feeling ah. Ya vaskai. Ya vaskai. Oh masih mengap. Vaskai. Mahal. Dua kali. Kali ni. Yo.
to tani mai tato proclame ia ona I fa fianga fa no file mo lo tao ia pe ona ile le itu na pili mala na vainga na sa ia ma na fianga ia o me la vale tu pule me le el waku ia lui pese ia el waku me se me anga ia nga mo wale le ngoi el ngari ma foi fa to inga o mai na ia itu se ia wala wale le anga inu mo o le soi fuanga o me la vale le tup el watu al wanga I bese ia el waku I mala ko fa so foi ia nga se le me ia nga ia malo ala fatai ia atal fatu le ia joina wa fatwa ma fatu mai ni tao ia po fe la volta for ni kelo pe la ma fatu mai ai tam fa na wo so tatu wo tunu sa la ia tunu mau ia fatal fatu tatu por klami ia fatal fa ile motu sa ni le sunga le fai fea ia ko se tam soi ia mar fatua ia male kali simetis to simtanga wenga le kali simetis I futinga fa talo fa le sunga Samoa Century na I pangpango I America Samoa tato paanga lo mafutu mai fo ia wa I America New Zealand ia Australia ia fa talo fatu tato programe o alom fa na tato watunu o lo o ngalu duwe ngalu fa vai taimi fa talo fa tato programe o isi o lo ngalu lungo va fo ia o meli le feo ia fa talo fatu fo tato programe ma lo fo ile tawata I ma lo ngalu au au nanga le tato ekalesia ia pe ona iaile fonga freono ia o lo ia tato fale pe conference room me pena fai on tato hainga ia o nanga na ia le sia o nanga le tato fale tusi ia o mawai so ia o tusi pa ia tusi ngai I mumio a fai fiao ia mo foi pelau mo la ia fa ngai nei sauninga ia o le tato watina I malua mo wal swau mo wai vole ia le pen ia wai a me atu alo le pulu o le ipu ia o we foi pulu I ngai tu fulele le sia o nanga na mo ia pulu foi le o mo na vili ia o ngai fa I tunga la au na ia tato tina o le kolisa fa fia I malua ia sumare di pole ia male malo laing fa yaanga fia ngai male aonga tuspaia tasina o nangale tato e kalesia ia ele ngatala ia aonga tuspaia I tonu I pone ia fa pe foi le motele salafai ia o le tato hole atu pulanga ngata I songi ia em fai foi ona fa ngaina ia pe fa ni fa moenga tele pe I fa pe ponga ia aso fa manatu ia o nanga na tato e kalesia ia e fa talo fa tu fo I nai alo mo fa na ia we o lo a onga I atunu e mau o le sa iling o le potso sala la yo de fa bo pone fa bo poino le mala malama ia fa talo fa tu de tato programe ia te longa nai alo faanga lo ilunga lo pengat failangi tikai ia ona tu fresi to lo watu e afale tu la fitu ia ona tonu mai leo le pul faton o le later ia mo lato por kalame ni tao lato fatata nong ia ai sei to lo watu ia tato lo faanga ia ona fai foi le stato fa fia ia ona afale le tu la fitu tonu mai yo sunga ia Robert Peterson ia le tala foi lo sung sama ta manuia ai foi o mo se manuia la tama ia le ai o lo fe ngai le sunga ta pola mani so fontang ia yo wale ona le awai mai e longa e se taimi ia na awai o e te longa ke mafuka nga ngai le sol pule ia ma le sunga ia ta pola na faftai Rob le mafuta mai jato proclame ia le amorio lo fangai se uno la vaya I fa pela uso ia vitale ma John faftai Rob
ia o sua le asi sua ia mai sui formulia Roland ia o miso o mio amas ia sui formulia Samoa lo fatu inei papa ia Amerika Samoa ia tara fatu sua ia malon mafto mai o miu a mosa la foi fatala fa mai ia le sunga ia miu ia tara fatu lo sunga Samoa on via le telele por kalamo ne yaso ia ala fatu ia la mafto mai Clover Park I mankau pa ftai miu itu lunga na pauna o la faanga lo lunga tatu penga ta fai langi ia mole nga fa ftai tele ele malu so tatu watunu ia o lo mafto mai I lunga le penga ta fai langi ia awa lava ni mafto mai tatu por kalame o le Talofa Samoa ia te manatua atu e fai tatu maralonga ia mo se isi tatu fa fianga ia ai afari tu la fitu ia ona mafuta mai leo le pule fa tonu ia tu sai foi malatu fa tatanoanga ni tau pe atu te mai tatu por kalame o le Talofa Samoa
ua e fea le nei polanga malini loi masa sangile anganga ile nei mafutanga ua e no foma sasana le fatuna toto malo no tai e tu puma ola ai se uina ia ona moita ita mi painga ta wa oilo ane ia tu tali mo tato po kalambole Talofa Samoa ia pe ona o yatu ona fitu e mafuta mai ai le vanga le regulator ia le o mato mafuta ia ma le sunga le por fatonu sunga le matua ngisa por sao ia fa pe voi le sunga le tai o vanga tu la fono ia sunga ya di o anti se yuli ia mo la tu fatata no ngale sa ni taya alor se fo muia ia malo fo ile soifua lange mai la sunga fa fenga ya alo haftai fo mo temi fa noina ya awale sume mta mai au ina ia longo pueri per tato tunu ni se vaanga ele tato mta ngale le rokilita ia ta una mara mala ya la sunga le per faton le mtua ya la tu la noi la sunga fo ia e fai roi foi le malo se tato watu ia la o mata fai oi ia o fai tonu le tato mtanga do ya faftai tele lava mo le avanoa mua ona o faatalo fatu le pa ia ma le mamalu o se o tato watu no o le matanga luenga nei o le regulator po o le pule faatonu pei ona iloa ai e nisi o le mato minsta ia o le fionga ia toi lupe po muli nuu o ne semo o le official po le fatonu o le latou ngaluenga latou te iloina ma faa maonia ia tau tatongi o au nanga le tu watu mo le atunu e faa la ia au nanga ia pe faa foi tu la fono o le so solo ai ngaluenga ale pulfaton o le tu la fono mua tu la fono mo fiso ta inga fa nei na po lua fe malima ia o tu la fono malo si anga fa elitise lua fe se fulu tu la fono fa sala launga lua fe se fulu ia male tu la fono fa le meli o e fa la ia au nanga ia e va ai el pulfaton ngaluenga la pulfaton e faatonu tonuina ia tau totongi watu ile malu le atunu ia peila o fiso tainga o le tau umalava so se au nanga e iai ma interneti ia e iai fo ima malato ngaluenga e fai ia ona tu watu lo le ma fa maonia el pulfaton ia tau wai au mai umalava ia talo sanga ta umai ia o le bundle le mo le fatita inga le la sui bundle le fia le tau fia so umai ia ona tilo foi le ia mai ilo le talo sanga ia ona talia le pele talia fa pena foi la le tise masina uma lava e au mai foi le folosanga le tise po le EPC ia ma fai mai foi fautuanga ia o le taule mo le masina fo e fai lava ile si masina ele i o le masina e diuai ia on fa pele ia le masina o te sema o le taule o le tisele ua matou fuafuaina ia ona tu mai fo ile ia fai fo ile ilo ilonga
ia ona vaaile a vai tu al pulu fatonu e tangata pe fa pe mai wasi iru ia e a foile le e to va tu al polo inga ele aila e tu mau pe ia por fa pa ute isi fo ilalo ai a mai lava o la e tu mau pe po pa ula titi fo ilalo ia ele tele se ilo ronga fainga ia tu ainga au nangala na ole e a foile le fai el nei ofisa ia e o foila i mata upu tau fasalanga ia ole ofisa fo nei e tilo tu ainga tau ese ma tu ainga au nanga ese ia ela e a foile le o lo o faia e company fal TV o le tio ia me fa pena foila al fale med ia o le pulfato no fo e na te whaamaonia ia tau e tu inatu. So se tau lawa e tu inatu. I le au nanga fo e whalimeli la tau ia. Ia o le ngaluenga la na pulfatonu. I mea lawa ia tau whiso o tainga, whanei onu pō. E alu lawa ia le mato suenga, monitoring. E o ia le mato vaenga le whainsinia, e whaisusu e nga ia. Ia ona au mai lo le matou te tilo. Po whea ia nuu lai e mo i wo i ele au nanga. A ele o le lei. Tusa le mea masani ia e ola telefoni i fafo, a ele ola i tono le fale. Po le ola fo e ola fo i fafo, a e whea lua i solo tangata e su e se panga ngoe e mawhai ei, ona tautala i le telefoni, whao ngā telefoni, ia ma whao ngā i fo ila ma le internet, i le whai ei au tau Facebook o Messenger, ia to e ngā me whapena. Ai, o le mea la le matawina, tele au Facebook e sau e whase a tangata. O le pea na whai atu e whai le suenga. Ai, o le tu e whaingata ia ona i loa e le ofisa nei. O le tū lea po o le lei, pe le o le lei fo i le au nanga. Ia o le vaenga lea i le quality of service. O le vaenga la le, e mana o mia i fo ia le whesosoania a le au whaatau. O lona winga la. Ia e wheso o tai mai la wale ofisa a whape iei se whawhitau ia o le matou ofisa e i Savalalo. Whafsanga ia ma le hola le aung fo ili o St. Mary's. E mawhai ona susu mai, ai ua iai fo ili telefoni vilifua, lea ua whai e le matou ofisa o le valu se lau ono valu fitu. Pe Digicel lau telefoni pe Vodafone. E te vilia no mela lea e le se tutongi. Ia o le manaonga lava na nei ofisa. E whaailoa mai po le leile au nangai i lo tau nuu. Pe ai mai se ai lava pe le o le. A o a fo ia whawhita aule. O le whea ngai ma o tau. Ai o le nu mela la le vilifua. E na o le iwa i le tae ao. I le lima i le afi. E mawhai anu whaonga. Nei te iwa vili mai se si tu ato i tu lana i whiwe vili mai e le ise si o na ua mānawa ia tangata whainga luenga. Tāua e le itu lea. Ia o le ofisa fo i la pule whatonu, wa vai nei vaenga i lima. O le vaenga tautu la fonu, le taitai ia le sunga ia lio. Ia o le vaenga o ala leo, ma wha insinia. Ia taita e le sunga tui vai singano, a moe pongai se umantafa. Ia o le vaenga o le whaatinoina o iloilonga ia ma le puipuia o tangata whaatau, regulatory and consumers. Ia lai taita ia ta ele o vi Josefa, ia o le vaenga le letise, ia taita ia tamai leo Perelini la meko ia malvaenga la metautupe la tu te vai ia tangata whainga luenga
matupe ia o le ta ia te mai ta leo o Vanessa what's her name Talofa ia o ta ina o vainga o nei vainga uma e tu tusa uma taua awai e so se tusi po se pepa so se mea lava e le mawhai o nāru e se mai le ofisa ai le i whai mai e se whautuanga loia a wafo e tāua ia le tusi a o la e manino tu la fono o le ngā luenga fo i la le pura whātonu e so solo lava i tu la fono ia e whaa ia e a fo e lima ta ina ai le ngā luenga ia o le sila matawhai o ilina ia o le tilo o le tuina atu leo laisene mo nei au nganga umai wha a whapea la mo le whaiteinga fia whaisau company le tio fia whaisau le tio po o sau company taxi e whao ngā ia walesi ia o le ofisa lan nei e te alu atu e tu atu ia i lau talasanga ia ama avatu fo ia tu ai ngā walesi ia o le a whao ngā e vaaila e siaki pe walesi e mwhai ona whao ngā i tono Samoa pe o iai fo ngia la leo e mwhai ona whao ngā ai o walesi lea ia e umaloa ona ilo fo i lea ma avele i le tamaitai nei le sunga ia li tilo ia i tu faltu la fono po le lei pe ini me toe a whaapopo iai ia ona avatu lole o laisen ia o le e o foi lai me pu ata fo ia wa alia e mai o le drone o drone sa ia laisen mo la vai mai le ofisa nga luenga Ministry of Works o le laisen na e fatanga ilo fa nga ingo le drone tono Samoa ai o le drone e fa nga i fo ile la leo so se masini a fo ile fa nga la leo e au mai fo ila ta sanga ile ofisa nei ia ona tu ina tu ai lole o le laisene pe a fai o la ua mawala to pe mita mai le matanga luenga ngalwenga e o la fo ia ai matanga luenga al malo i tu langa na e vatu uma drones e ilo e mato awala o le sina mata fai o tele lava ale vaenga le o ala leo mal fa insinia so se masini la vai whaanga ia la leo e tau nuu mai Samoa po mas leti o ta vale telefoni o masini te telefo ila ia pe o masini o so ta inga le fatu dunga po ia e mua au mai a waulo iai lava ia inga ele ngata ile malo Samoa o ia inga whaavao malo ia po o tu la fono i whaavao malo o lea e lima ta inai le ngaruenga al pul whaatong ia o le lato ngaruenga la lea so se masini e abatu mua lava i le mato ofisa e ilo ai e whapena fo ila company umai tono Samoa pe o le Sab o le Comtech ia o le Island Rock o ia maisi company la iti la tau ia whataua laptop o printer sa me whapena ia ai maise la o tu ainga masini e kaipi o drones e a foile le whaonga le ia la leo o masini la na e avatu uma la vai i le mata ofisa e o foila i whalengau si mea i le laulangi atoa whalengau si telefoni whalengau sia ia i sito ainga masingi fo e whaonga i le ala leo ia e lafo mai lava yo e lafo mai lava i tono Samoa ia o na ilo lo le mato wa ia foi atu la fo no fa malo fa pea ale au sia le vale sul lima pasene o atu no uma langi ua au mai le tusipasi e mawhai ona fa atau masini e le atu no e le mawhai ona urufale atu na masini e tono market ia ua ia foi atu ainga telefoni sa avatu ile ilo e mato ia utalina au mai ia ele mafai ona faonga ele mafai ona fatawina ia telefoni le tono Samoa
A whape fo ila o telefonia mai company fai telefoni ia tunu I fafo. Ia o tūlanga fo ina. E tu se atoa ia ele o lewa batu whamaoninga lea mo isi telefoni. A o lisi tu ainga telefoni ia ele mawhai ona whaatau tono Samoa. Ia o le tasina ngadwenga le a unei ma le ofisa. Ona o le puipuinga lava o le atunu. Ele mana o mia ia ni masini foi le e o ia ai le file mo ma le puipuinga saunga le mo o le tatou atunu. Ia o le tasina vaenga sili o na tau. Ia o le vaenga fo nei. Mātou te whaatinoina ia malienga whaavao malo. E peila e iei fo le International Telecommunication Union. Po le union sota inga lolang. Ia o suia I tatonu o le whaalape tonga tau pulenga fo ila lea o atunu le United Nations. Se lau I vatolu. O sui fo ina I tatonu o le union le sota inga lolang. O le la ma oti whaapitoa le a le UN. La tau te tilo I toainga mata upu ese. Ia maa vatu ia guidelines. Po o whautuanga foi. Po o policies. Whainga whaavai. E ta tau ia tunu umalawa. Ia ona la tau tilo iai. Ia e iai foi la fono tangata. I whatau sanga mawhai. O le fontanga la le muli e patino tonu lava I le vaenga nei o le fontanga le tau o le World Radio Communication Conference e whaila o ina e ilo o mai ia tula fono o mea ia tau ala leo ia mo le whataita inga e tele atunu o le e talosanga ina ia vai le si vaenga le band, C-band e a foi e a vatu e fai el 5G ia mana o mia mai ia le ala leo le whaonga mo whasalalonga e mana o e vai atu se vai e fai el 5G ma le 6G wawa e atu no le wo le ono ia po o le ala leo fusi o ala leo le whaonga e tātou I lunga o ngā sami ia o le ala e wa vatu fo i o le matou mtawhai oina whai a matou pepa fo I talosanga matu atu ia le te atu I mea ia ona o tātou o se atunu o laititi a vavai atu le vaenga lea ai pau leo le vaenga o le fusi o ala leo e ola le ia sota inga I tono Samoa e mai se satellite o le C-band ia lai te atu e whapena fo isi ala leo aua a le mata I tu le ia mea ia ai avatu ai faile fono ai pasia le a vai o mea ia o le a le la vai ia sota inga ma whaanga inga fusi o la leo I tonu si o tatou atunu ia e o fo ila I vaalele savili vaalele whaale malo e le se vaalele e lele mai tono Samoa ai le evatua le whaamaoninga le puru whaatonu ma avatu se vaenga o fusi o ala leo e mawhaiona la tō whaonga inga mantua fo I tele a vaalele peila o Nisila ma Australia a fio mai la tō pale mia e sa o ale vaalele ale ami e momoli mai ia e whaonga tele vaalele ia le internet ai me se o fusi o ala leo mawhaiona fisotai a tule vaalele le tawa tō inga me whapena e o foila ia o le au nanga na il vani manimu ia e o foila I le vasalautel I le sami ia whapena fo e talosanga mai so se va ai fia uia mai le o ngā sami o Samoa e tatau lava fo I o na avat whaamaonia ia le lato laisene e whaonga ai lawa ia fesota inga whaonga ai le ia fesota inga fo e mawhai ona whaonga ia la leo ia eo foi vaale feo I savai leo I savao savai mauporo ia e luma o le ofisa o kapiteni lai tua ia le certificate le whaamaoninga o la ua watu pulwhatonu la to te whaonga ia fusi o ala leo
e whapena fo il vaa le whea rua i tutuila e o i vaa lele so se vaenga lava ia o le tāwana le mātou fo i ngā luenga mātou te mataituina mea ia ona o le puipuinga lava o saunga le mō tatou atunu ia o le sila vaenga ia e mau te tilo lava fo i peila o le ele tise mana tua fo i o lewa iei company e ngā o sia le ele tise mai le marusi anga o le la a whapea fo i la iei se tangata fia whaisana ia fo i whatoanga na solar panels ia o mātou lai au mai ei le talasanga fo i la le e mātou te well e au mai lava le talasanga le ilo ilonga o mana fai e le EPC o na au mai lo le i le pulfaton o mātou la e avatua le tusi whaamaoninga e mawhai o na ngausi ai tonu Samoa ia e o foi la i le tise ia e iai fo ia le fono whaavao malo e taitolu tausanga mawhai le fo ila e whai tausanga fo ia ai le tu ua ai ia fono tanga whaalei tūlangi, regional. Ia, e tau mawhai lava e a fo ile le ia o aini sie i whonotanga le. A wā fo ia oane i a ngā ilo langi i runga. Ai tutu mausa mo le mea tas. O le aunga lava na. Ia, ai a fo i. Ai se i tuatu i sunga i adio. Ia, e whamatala mai fo. Tele lava o mea tauna sila fia. Ioi. Whafkaila wilbo su mai le, ni tae au wa. Tele le maamra mo wal mele e le maro le tato atunu. Ia e o foi ia te. Wa pea kai kale ro ke leitanga o mo le kiwi ma le kiu. Le o ke whalong loa. So, e whai lapa sina. Tele o, e le mwhai tato squeezing ai kongo le ia whai tūla le. Tele le kau koe whai siskako. Whai tatanu. Ia la tuatu le amano le sunga iare. Ia ma le whasota inga foi o lana ia pitola au. Ia, ma le regulator. Ia, whaftai la wala sunga whawhenga mo le avanoa. Ia mo van whatalo whatu le malu mat pa ia tato atunu o whafonga mai mua mai le nei fo itai au. Ia tato no tele la wawaenga o tula fono le au o umona whamatatala i nātu e le awhiunga i pule whaaton. Ia e pau lava sina au ia whaopopo i le malu o tato atunu. O au nanga umane e wha sa ta ua le awhiunga i pule whaatonu. Ia e tatala lava le avanoa e au mai i tonu a o tau whaasea. I le official pule whaatonu e whaonga mai le laina e vilifua le o umontu i nātu. E pausi na whamanatu le malo le atunu a au mai tonu a o tau whaasea. Ia ua iai fo ia ta iala o umonta pena ina le official pule whaatonu. E tau mawhai lava e whaamalia ina o mai ia manaonga ma ia mautinoa o lo le lei atu atua le tali atu i le malu fo o tato atunu o whaonga ina ia nei fo i au nanga ese wha e wai pe o le au ngā lava nā ma le whaamoe moe o le vaenga ia le atu lafon e whaamautinoa ina o lo o whaamalia ina o ma ia mana onga o nanga o ta inga whasalaunga o ngaluenga le mele ia ai le ngata i lea o le o nanga lea o le marosi anga wha e le tise ia se tasi fo ia o mātou ia ngaluenga i tonu lava le official pulfatonu o le tamawhai lea ilo ina tatou tu la fono ua iai le taiminei ina ia o ngatasi ma le vawe o le teknolosi lea o lo iai le taiminei awa o lea pe ia maha atu o tau vawe lava lea lo teknolosi a lo o tuai ia tatou tu la fono ia pe o se tasi lana o tu langa lea mātou te ngalulue i le taiminei ia mautinoa o lo sosolo lava tatou ma tatou mulimuli atu i atu no tele ia e ala i wala wha teknolosi a wale ata te iloa masilafia o le lelei o le teknolosi ia o le lelei fo i leo le atina e ina o se atu no ia pe o la o le atu e whaopopo atu i le whamtalanga po se wholesanga fo e la fionga le pule whaatonu le nei fo i tae au awhitai Mara whaftai ia, le matua mari ia o no le tatou taimi whaatulanga ia o tele lava le fia tatano ia au ia tonu ai e por ase fina ngalo e taunta te fai stato proclame Ioi. Uni lava me tauna mala mai. Paftai le como foi loia ia mo le fama me
o le tunu tatu le tunu fai tio te ya malo foi non sai ale mea la le te iro le tupu e fai tio ai to mumu ale si lesi tala no atu i lesi ai ona o le lesi la fia e le atunu e iai lava le matanga duenga ia po le official malo e anga ia fasea ia awal mele wailo e mau te maua mai tono o Facebook le te leo o fasea te tala no anga foi la lea ia ua iai foi la ia sesi o la o au foi ngadwenga o la na ia le ngadwenga e alu le Facebook ia mavava ia fafita ule la tala no ai ia ona mato feso ta ile iai e foi le e au mai po le ale tūlanga o fele nu me fa pena ia ona faile ia mato ngadwenga ai o risi foi la mea o le ile telefoni la le a fa pe e vili mai ma fia sau noa mai se sil mamalo le tunu ia na alfia fa ilo atua e mana o mia lo suafa mana o mia lo telefoni awa foi e umana mato ilo ona utusi lo le ile po le po il fal telefoni digital po Vodafone ia po o se TV na utusi le em fai ma fa matala il fa fitau ma vala awatu ye o mai tato tala no po le ase e me e tawan fo ia fa fitau lile ia o le mela na te iro ala le vainga mulia na toi fa manatu tua o le valse lau ono valu fitu e tatala ile iva ile lima le fiafi free number na o le numela vilifua le na awai mamana tua awe te pe a fesili atu po e te li telefoni lo suafa ia po le numela o lau telefoni po le nu awai e taua ia o le tūlanga lea e tau te fesosoani ma ia mātou ina ia mawhai ana mātou fesosoani atu i le whaalelenga au nanga ia ma le whaaloa lava ma lo whawhetai tele i le neia wanoa matangofie e tatau ana toe whai ia ma lo whawhetai morilanga whawhetai tele e le sunga le tangata i pule ia o le pule whaatonu le sunga le mtua ngisa po sao e whawhea hoi le sunga le tangata i loia ia po te teo langa tūna whono le sunga ia lio anti-se iuri ia mo le temi whaamanoin pia longa po te le se tamau ainga o maua le malo siu tātou watanu i le tala au maima su mai e whaamara mula mani siu tūranga ia po nisi foi o vaenga ia o lo tau aveina le mtanga luenga le regulator a le fai unga furna tātou por kalame o le Talofa Samoa e ni taiau o ke lunga e maua se si whapoponga mara le sunga ia le mtua i whapewa le sunga ia liu i se taimi o la tātou turanga ina i se taimi o iluma ia ai mori le ngang whaftai tele i langolango nei po kalame o Talofa Samoa pene eni tanga luenga soifua maloroina whapele Uncle Johnny ia mori langolango ina leo mwhai na winatu i le taiau ma le taiau a ia manu i tele whea matiu te whenga ia masio tātou tunu nei asu tō whasoifua whasoifua Samoa e, ua lofi tuwina i tātou ia fianga